Салгы баран хебет Россияға биллериллибет народ айымнетін сылыгар. Жон күйде кыталыктара народный фольклорный коллектив төрүттемите түрдөн үбілөйдәк сыла түбәспет. Нюрба марыгар бар ансамбл туғынан салаячы Саргылана Федорова кепсир. Сирсир дүнен сибәкки сименин, талағыр дүнен жарға варзардылын, чырылыктыр жолугар, чырылыктыр жолугар. Быйыл жөнкүйде кыталыктара оғы народный фольклорный ансамбль репертуарыгар хаңа сүйрән киллерен кырымпаны киллерди бит. Бастакы кырымпа Сунтартан Попов Дмитрий Александровичтен эдерген мастер ол ыппыт кырымпатын бу оғылырға билгенерен олырағын. Онтон салғы уусалдантан мастер Тимофеев Василий Тимофеевичтен келияқтақ. Түгенінен туханан мақтанықпын бағарабын улуспут бағалыгар Алексей Михайлович Иннокентьевка кені бігеяқа бұ кырымпа ылар бұтыгар көміліс бүтігер. Онна түгенінен туханан бұ жөнкүйді кыталықтара оғы народный фольклорный ансамблі бүтерен республика арас мұнығар үләлі хиджар выпускниктары билигин жарыктан хаджар оголору, онна ансамблы бастан териян үлелеппит, убастабыллах Екатерина Николаевна Григорьеваға улахан мақталбын тереддімін, онна үбілөйінен ағарделейбін.